Pampochre. Ye adwene se pese ye fu. Nti onu ehun company bi e friend City. Aha, what them say Muhammad Jo. Ye wo ye na na mepe. Company bi wo Patasia friend City. Omo ben police depot opposite Kennedy the Star Satellite. Nti o ma me call ho so we hu company bi a. Omo se omo wo asase wo ntunkum so. Me ade na nka me kumasi aha na me wo. Nti me ko ntunkum so be bosume miensani. Nti me kohwe enam so ni hanti me de mani kohwe asase no. Enam me ka kire nsa asase ne ye. Nti omo ma yetua asa 70%. Ema se omo wi ane de aka so omo so. Nti ye ho no menua ne ka kire me se omo se omo wi asase no ho bibia na all sign no. Se emfa 30% ne nso so. Na o tukwan nyesa yenya no mane nsan nti o ka kire me no tua 30% ne so so. Ena omo ko kire me asase no. Ti ye asase ni so adwuma eguso ye so adwuma na papa bi a friend Moro Alhaji Moro ntunkum so na asem a mekan obi enim no oye dunsini ho. Nti oba isa asase ne ye ne de anam se ye de ato. Nti yesre no ye ya ho ya amba ne ntokwa. Nti omo de ma e be from ye be koso aye adwuma because ya anya e be CBS ye mpa asase no ye de epene ato. Nti ye frɛ company no be na otwe ensa na omma. Nti de mara Moro no so ye ne se ye de we decide ne spray so say yesre na yesre say be hye edua ebura nanka insan fefe. Ti ye de we decide ne spray so na mara Moro no so do. Ene yesu enya ne ntie wo ho say mara Moro no na abribia odo asase ne so afibia odo asase ne so omo efo omo apa akra na omo kan. Nti e ba so no so si ekire se odo no. Ne yesu afre company so omo mbra no obi aba so na omo mbra me hwe omo beka ho asem na omo mani nti me ejai do. Ene e ko bo police wa mane. Ti e bo police wa mane edi kan kredi kan ba ha Ezra ana omo se e police case. Sanse obi edi asase amaye na asase ne nya ne dia na e mara Moro dia de ye ne police case. Nti ye ne police case be na otwe me nsani na be bosumini sorry ana asem no de police we yomo say free ase say eye ore bi odi enim e frɛ no kwabra a ono na yenim no a oda company na no omo say ono no ye company or representing company nti omo chi na nyi je se company nti je se de asem no ko baby foforo na omo ntime nche no nti e ma eno kurachi no police no ye say na na bi ba na e frɛ na boatin a ono say asase no ye ne dia ono o hwe paper na kwachima for the second ni din na wo paper na so ono de asase no ma nti ma me bisa ne say anyi bi ono na kwachima afo na o si da bi ono na boatin na kwachima afo no so wonjire mu ma no nti ogina so obema e foforo na ese nti ase onfo esika ma nti na obia putu yefo say yenji asase no nti police wono so tu yefo say yenji asase no omkora beba abedi adanse ye kode a omma na yaji ewie no ombeba abedi adanse sa asase ni ti e pene so nti memle de ye twa mu ya na omkotwa asase no maye ti omutwa maye ndi na otwe ana obi so asan ba so sa asase no ye ne dia de to so bio nti ma me ka kire nkrofo no asem no police station a omkora se ye mehwe na omundi adanse maye nti say omo gidi pass omo de a omo mienko police station ampa omo di mechi no omo koi ene ye koi ema police wono kra ka say omo nim no omo san nim bi so omo ne nana boatin no the case bi ba nti eye miss asamoa eye de akire o se ne de ano so e asamoa omo nim nti omo be frɛ nana boatin no nti omo hye ye nra say ye mra ne mbehia sankrofo no mo se omo dia no mra na boatin so mra ne mra na mimi okumasi nti mimi du ho na boatin abako en crowd di obeto omo any police wo no nti omo police ni se en crowd di ja se omo bo omo nkan kire ni se yenko ye adwuma no na omo se omo dia no epe omo mfa nko court na msi da bi wona asase ne ye wo dia wo se wo de obi abefa wade a wo de ne ko baabi na enye omo te so eho so no utie mu a omo kire se eye de waba so foforo no eye asamoa
openya samwa ne doso asase ne yesre nti ekire se ade a yedoso ohwe a yedoso kura 5 months mai omo ahyase edue buru ene mo omoko ye no de okotwa mai ye no second one mo modi mani kohwe ne ya start edua mo ne aburo e wo fa bi efifi aba soro kura be si wan na ne mo ko ye kotwa ye pasity ono ankasa kwabana no di yenim de oda company na no oda company no kwabana ana ofa nkrofo mo kotwa asase no mai kwabana ni ko bi okobi ba ohini bi anka ho nti omo kwa me bisa omo ebro no omo se o omo dia nti me de mama nka omo dia kwabana so omo na dua ayi no kire se omo na eye nipa no fa ayi no wo so a ebro no wo so a asase no omo dia mayen ana efa ba bi so no obi so dua mo nti na bi ka ho o se ye friend na Chiame Daniel ena o se woni de odua mo na kasa ama wakase nso ofane mo free so no waton asase no na am se yenye ne saa man on frɛ nipa no wo manim na on bɔ mamane e wo nanim na mimi hu nipa no nti ampa mo frɛ no wo manim na mo ka kyerɛ no nanso eye Mr. Samoa na oba so sɛ ne dia no me question no mo sɛ di odua mo no eye nana Chiame Daniel e ka kyerɛ no memenim sɛ bia odua mo no odua mo anase e bidua bibia oni hu asɛm ka fi waton amayen na afi so ofa ne mo no a mo mba so bi nti me bisa se na ye den na de odo mo no utimi agitu mu se baby o ma utimi hu Chiame Daniel no se o na sa asiwura na wan challenge no ana omo yi ma no se omo de asase na ma no so ondo no ono no de odua mo no besre firi omo ho nti onim asase na se nti na wentimi an challenge Daniel no Chiame Daniel na nko mo na wo ho de an ko be challenge no nti ya no mo di ma me no nti ndra Koshia police station am say ye buy no the mo police was the same police station Fidiase police station ho no ne omo chef Fidiase police station ase nti me ka kire omo say ye be bo omo ye de omo buy say police case nti de omo baba omo se omo ntimi nche no omo ntimi nche ne de aye de ato ya nya abotra ma omo se nka company no omo se kwabana ne ye igina o company din nti eje se company omo ntimi nche company ogina company dia company no ayi ti se de enye company enye nipa na da no enye nipa na gum enipa nguma company ni be ye company se Ezra wa hai adwumayefo no na ma company ye company sie nyina ye free mu enye company enti kwabana no waka ho na company ne ye company enti no ye ntime nche ne ye nkwoche dan no ana container no omo ye mu ma me ka kire nura me ka kire police wo no say so omo se kwabana no eye igine ma company so hatena ye yase omo ntime nche ne de ne na asem na free omo ase na nka ye hwese nka ombe siesie ne enya foforo nti na omka ase ye nkwoje asase foforo no ye edin ma omkwoje because ye pa asase no nanso obi akoso de a ene ye de ko baabi a ye gidi se betimi aboa yen ama ya gi sika ne ye de akọ baabi foforo fi se ya ho meme okuma se a mente ho menko a na me ho ye ku obi kura ho da ntunkum so sansase no de bia semba ansase no na mo ante se akum obi na wa na ho me kuma minim ho baabi a timutu esika no wie ya so obi be ka kire me se yakum obi wa asase ho ho eno de akire yasemi bai ena yeti se ohini bi ne maame ye bebo nu chuo okro no mu nyina yanim en fa saa manso no nti me ka kire me se mintime ntena ho asase mintime ntena so minim de me so ebeye me fi se nipa odi mo ti 6 ekra na yabonu chua ankosi hwea me mintime ntena asase ne so enti me koji misika ewo company no ono so minua na o US na frɛ no sɛ nka on face scanning share police station na na boate na buy no one face scanner ma ono na boate na buy na no ye obe oba police station na no ye obe yi ye ne sɛ na no ye obe yi ne sɛ omo se omo asase ne ye omo dia no omo mfa ono na na boate no enko court nti won de ogina ho se won to asase ne ma obi a eye mo no ode ama mo nti omo se eye omo dia no omo mfa ne court na wo na boate so ubetimi de omo akokot ama yeyi sanse wo so wo dia na safo no second one am kwaje ye no omo se omo ato no ma confront mo
Omo confront me, omo ba asase ne so. Okay, nti omo confront mo na na boaten no so saafo na confront na boaten. Omo ehia no police station e ndra me ne ndra. Omo ehia no ho, omo ya ma omo say, ho omo say insist. Enti mama me asase ne so. Enti na boaten kasi wo manim se so omo se asase yo omo de a omo fa ne court. No memi du ho na me free kumasi na e kontima ndu ho ntem ko na boaten na bako. Inti police ni say na boaten ne kan wo mo anim. Okay. Asase ne nye omo pa omo fa no court na yen nko do asa na me se da bi ntimi no. Na ebra wo mo ba police station wo no omo de wo mo nkrata edi adanse location hwan wo kwota asase bibi edi adanse say wato asase ne ye wodi ya no omo de ba police station ho. Men bisom ana menjin di so mo de ba fi so beto me asase ne so no omo amfa pepa amba ba omo refer wo mo nim se obi wo ho nti omo ba omo mfa ma na wo mo ba police station wo ne de wo se wo mo de di adanse asase ne ye omo de wo so omo de ba me call ho ye nra men du ho ntimti na boache na bako nti omo kra na omo outside nti me buy na omo ne me call police ni nanim nti e ho de omo enyi pepa bia ma me hu na me so madwena ama so se men bisom okay na ye kra no said ya will be say yes we any paper was first one on a kura paper meet me the achrem wa ha kura ho bibia sikada so ayen yetua na second one the nifi wo ho nti me Saturday ya na omukotwa ya nti e no kura me ka tro me da we ya e no omukotwa second one ne ma one way ya no de munim se ehun so me da we na wotwe memre da we na wotwe no omukotwa second na wotwe me de etwa mu na sa memre da we ba no e no omukotwa second one ma no ma no edi san ansa na mo kwaso ama ayi be 3 days ansa na omo ba sanse so omo adua eburu so nti e ho no so abe said ya ye no wo ye ho na wura ho kra obiti nti em so omo inform om se omo nkofo e wa asase ne so nti yen ye pe omo obi ka kire na eje omo number nti e from na omo se ye no kore nti omo ne ye arrangement and omo se na wen and also the same a share na dey just the same plot na ho manson wo so no and no an omo say twa the other side nti me ne omo preso da omo kotwa man se da bi e ho no ye manson na even cry ba ya beti say e ho no enisa okoto plot wo so na yenim ni abeto na enye asem aba ho enisa mutwa foforo mayen nti e kan na police won say de mo mutwa mayen na omo bedi adanse ye mo kode a omo nko ba ya kotwa wi aye de ano ni abe from no mo akodi adanse ba yen so no yentimi ntena ho say de bia ne ye nante police won kodi adanse mayen na first one what on saying first one no misro in Dallas first one MC you 5,000. The second one, you have 70% of 70% $5,000. Dallas, or send it from US into your send it paper. You know, send it $5,000, which is 70%. No, send it first payment. That's nothing in our saying. Nina 7,000, 781. Check mommy because minimum says so not dollar no. Ashiase about 3 months 4 months ago nti sabre no minim how music calculate sabre no enka ye hu no in cities sabre no because me na catch them say 1.9 or catch them say 1.2 billion sabre no 1.2 billion no mo charge no they ma converting the dollars they ma o mo kan Ghana dia no Ghana city 1.2 billion mo dia no Ghana city say 1.2 billion o ma to so debi o ma ante so no o ma ante so and now obra this Ghana in Dallas send them straight one fancy me so enti why na sika no be see ne so esi kwabena ne so nti kwabena na wo capacity ho ne so ne si nti and do receipt nyina ma receipt no e wo we ne so sem me de o ma me receipt nti o ye ne ho so ne me bra ne na edili nti me bra no so ama matwe yankwa yankwa papa nti me bra no e ma ya mehwe no we yanku city pa obi di no kwama na agotie nti me bra no e send receipt no ana me metwe wo yi so e de ma omo nti receipt ni kodi me bra no okay
ye be ha moma ye mfato so na ye hu no enti ni nyina wo na sa asase first one moje mutua ho mokokọ hwe ye no edisen kra sa mutua ka mo pe ne ntebanye ma de adoso nti ye ko mo my 2 weeks ye ko hwe ne 2 weeks within the 2 weeks no and ye tua asase no the amount 1.2 billion ye tua ni nyina ma o na mo hwe how credible the company is and sana mo ko wo mo so se wo mo mama asase nto mesro no de McBrown no ene betimi ayi ho anu yi na ono so ye mpa asase ena ono so wanya bi na company ne pass it ntimi nko ye registration na ontuaka registration kwa akoya no mo je wo say omo je me 5 million even omo de me kwa asase no so ye call pre no first one omo je me 3 million second one omo je 2 million ye fa ye ko ye de ni ko hwe enti de bia mo do omo be kwa asase no so bia omo jiska ye jiska nti 2 na ye call so no ye tua 7 million ba ko ye 3 million no 5 million rider yeah ba ko ye 3 million na 2 million omo ade omo car omo so omo ade omo car na nti omo beto petrol from how to Efijasi to asase no so no e bia trotro no ya na taxi ho odinti omo je 130 sorry 13 cities enti eno first one no so mo je ye no e di science na eno nipa foforo beka se ono so dia ye je within that week em say be Wednesday ana nipa no ba se ne dia na adan na wiase kwa nipa bi ye nipa bonfo sa nipa bonfo aba wiase even bonefo aba wiase me ba papa mama tutu bi ma wonom kra ansa 1.2 billion yesika ketwa na asase no munim se ye obi dia se eba ye na enyi obi dia enka ayi wo mo a wo di nka ba asase no so yo mo dia no ye from say ye friend Malamoro individual enka Malamoro eba ye no enka mo beka se ento asase ma Malamoro the first wontumi ni Malam no antwe na mo ka kire minua be me se mo betwa foforo de ama wo mo no meaning se mo asase no maton etidie nti na mo asase a maton wa mo obie agi hu sika no mo se to ma nipa foforo adana mo nipa bone fo krasa eno so ase a kire sai ha ase a kire sai na ye ba chi a ye say asamoa ne de wo represent campaign no enti ye ntumi chi asamoa nya dwo ho kwabna kafra kwabna no wanya adwuma ho anye nipa da wo adwuma ni mu ma adwuma ne ye campaign yankwachi dan no yankwachi table ni akonya no esi ho no eno na ye campaign no ana eno na ye campaign no na within 1 month motumi ama enipa asase mienu ama ni nyina so mato am obi foforo second one no kra de nipa no dua so mo eni aburo mini so wo so aya ne dia aya samoa ne dia eno so ase ne sei first one so no madua so bibi ana first ne ndua so hwe but na ye strength se ne part bi o wa dua kube eyi abe ehihim nti bra ye do so no mo so do ba nti e kire na ehu se o mo adua abe wo na ye nipa mienu na wo so enokora nipa miensa e ka ye ho enan ye wo obi so ana ni Paul si so ana e friend Isaac Williams on de minim no ba o de ni Paul Isaac Williams no wa chego pillar no na wa san atro ni number egu ho mebu afu pa o asemedwa kura bi se mebu afu pa we no yesa no we 10,000 to we 1 billion enayimpo na dollar no da form no 1.1 billion not just 4 months ago no into 1.2 billion no no enayimpo a dollar da form charge o mo charging and no 1.1 billion na then time 4 months ago into 1.2 billion e bedru adena mo ni pabonesa wo hene no a wo say want to asase ma asamoa mo no
Sa wa hene kro no nso na di first one na ni mebo ankasa e kro no na di first one na boatin ono ani first one no mama alam no wo hene kro no na di eni wono nso na ye pipes ya na ono ni pipes no hene ni di eyi na na kwa chimafo na ni di wo so nti wo ya afo mahunu ne da ye hunu no da ye nim no da nti na na boatin na o se o gine mu ama na na kwa chimafo no ono na san gine mu ton the second one no man say e ho nyina ye ne dia nti o twe bi foforo amayen nti ne yeso ye hwe a wakoto ade na opede a wo de kono se enye a o se enye a foforo no twa ma wo so te ase ti ye penti ne eje ti me mo te ase se me ko na obi foforo san aba so a me nsisu bi obi ko me ho nti kabo de bedo emefu anke ebe dua kubi come be biankubi em see I mo so mo skills that to be na age yago na matimi yakukuru mesi soro na papa yes from the way ato chai mutumi ye say na da mo nya nsa bu de mu wi amomaje lunch why na de mo ye de we de yo modern Ghana mesi say soro papa wa hunu dem see afọ ye we dey feel ana meboa come on oh fine what's I come on omu wi amola this is the 30% of sikano to the other receipts in major fee we are 30% of the money I mudi country 70% and I chere mo san betri 30% no okay enti no ya samu mebu afu pa o nana ye pa chaw wadawroma se sankrofo no mesrem ayi asamoa me pa chaw mo fa wo mo asase no krata emra na ye hunu because malam de so banana krata e ko so krata na malam krata omo mo nsase no so no mo refer back to history inti no wo hwa mo nhye da nkrata na eho no so no ne akote wo ho ne se sebe yesi afija ase hene ene mponuafo no twema nso eno ne nam so ama saa ohene ba akoma ame aka baabi wo hwa owu ikura na nche omo esi obonutuo in the full day nipa nyina wo ho ma omo wafuom nyina aka afuom nsemo ya akote wo ho no nti nsansa na ho njo ni nim na omo pia ya koshim bomodia nti passit ni de wo ho ukwa ni direct wa ma na abam ni akotwa ni de ma na obi agye ne share na obi akọ na obi agye ne share na obi akọ ohunu enti na ayi watching papa bomodia na ye tentem ti sa dia we be wi otufo bomodia ti say be sama mama asante no bomodia because dia wo ye nenye bomodia within 1 month asase ba koda nipa aba ho na another asase mukotwa ma no na nipa aba ho se mala monto asase no a wo ba ye nka onka se okotwa foforo e dia ma we na te se mala mato asam wo ho na dia nti na asase a wonim se yato moto dia ma wo bi moto di ma nipa foforo mama nye sade no etie for me yentwa ye homra sisia Ezra 94.1 FM Ezra TV unia na ye wa abrechire no ye friend sen ye friend Benjamin Bampo Ochre hefa no wo o US Bampo Ochre okay US no wo okay ye twa ye ho abasisia saying pacho ye 10 acres okay 10 acres I see na moto to wache ye toy no be 3 months ni okay ti indenture ni date also ye 17th March of this year 2025 efri bra muko police station wa munko hobie mu no nana afrem nana on frame say bia say ni say on frame police station the enrun e koshia ho ena me catch rom say masase no mintimi ne omo mintimi nka ne police station yo minim se na omo ka ma ye sa ka asase no enso omo kotwa ma ye na no so san ye manso ka me hwa ma omo asiesie nti ene e beko ne akopa beebi a ye nsa be kan esika ne enso ye se de tie mu ne agi mu di ne ye be dwan to amo se mo waye ena na na se moto asase e wo omo nsem na asase mba ho a
ye nipa kro na enya nipa no waba osio ne dia no ye ne na enya nye ono nipa waba se ne dia no ye ne nipa na enya na wo ma nto asase na fa amasi se nipa no a ansa nto amfa mamu a enka asem beba ho enti why na yes anfom so no enye wo no mo a de ono esan ye no ne action na o take ne de in this case no ono mo ne one de wato no kwa akotwe manso fi so se enti wagya yen mu se de yenkoye adwuma no enti o se nipa no mfa no nko court eye asamwa no a o se ne dia no one ne family ene bai o se omumu mfa no nko court ne yenkoye adwuma na yesi da bi ye hyemo se se mukotwa maye na obi abaso se ne dia ye gi isika because first one ne yesi mumfa isika maye enti by 2 for e wo so tie ti police etuyefu obi etuyefu ne yetie yeso ye paasa ase no ti mukotwa maye ho eni asem dia yepe be ho asem dia mumfa isika maye kwabana kwabana ne isika wono ho kwabana na musika wono because kwabana na mutu isika no aha okay aha ya Ezra 94.1 FM and Afia Ezra TV makosem jumedie no na wo hwe na utie no ye bo modi anse ye benya bi na ye ne wonom edi enkomo bema na mpacho mu remu mame na ye betumi ene wo mo edi enkomo na wachechire ensemu ede achire ye nti yenkwe na yenkodi enkomo eye maliton ye benom maliton